Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Таалама бардык мактоолор болсун. Жана Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааламдын рахматы жана саламы жана берекеси болсун. Урматтуу мусулмандар, мына бүгүн сүткорлук туурасында бир аз хадис, Кур'ан аяттан сабак кылсак деп турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул сүткорлук туурасында мындай дейт: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم تأكله أصابه من بخاره. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: адамдарга бир убак келет, ошол учурда сүткорлук жебеген, кредит жебеген эч бир адам калбайт дейт. Эгер адамдар сүткорлуктан жебесе дагы, ошол адамдарга сүткорлуктун түтүнү жетип турат деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү хадисинде айтат. Ошондой эле Аллах Таала сүткорлуктун харам экендигини Бакара сүрөсүндө мындай деп айтат: Я айюхаллазина аману тақуллах ва зару ма бакия минар риба ин кунтум муъминин. Эй иман келтиргендер, Аллах Тааладан корккула, жана сүткорлуктан калган нерсени таштагыла, эгерде силер момундардан болсоңор. Сүткорлукту таштаганга, сүткорлукту жеп жатканда Алладан коркууга Аллах Таала момундарды гана даават кылып жатат. Фа ин лам тафалу, эгерде сүткорлукту таштабай турган болсоңор, бул жолдон кайтпай турган болсоңор, анда Аллах жана анын Расулу менен болгон согушка даярдана бергиле деп Аллах Таалам Кур'ани Каримде айтат. Тафсир китептеринде бул туурасында Аллах Таала кыямат күнү адамдарды чогултуп эсеп китеп кылып жаткан учурда бенден айтат экен: сүткорлукка малынып, сүткорлуктан жеп, жашоосу сүткорлук менен, арам менен болуп калган адамга Аллах Таала мындай дейт экен: Эй бенде, дүйнөдө сени кайтардык, кайтпадың. Ошондуктан бүгүн Аллах жана Расулу менен жеке мушташа турган болсоң, же кылычташа турган болсоң, кылычыңды алгын, мушташабыз деп айтат экен да, урматтуу туугандар. Ошондуктан Аллах Таала бул нерсени харам кылды. Бул нерседе эч кандай жакшылык жок. Дагы бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: ким сүткорлуктан жесе, жашоосу сүткорлук менен боло турган болсо, сүткорлугуна тобо кылбаса, бул жолдон кайтпай турган болсо, бир күн канча байыса ошончо байысын, бирок бир күн жыгыла турган күндү унутпасын деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы бир хадисинде айтат. Биз 2016 жылы медресени аяктап, медреседе практикада жүргөн учурда бир инсандар келип калды, машалла, дордойдо иштеген адамдар экен. Анан Рамазандын эң акыркы күнү бир аз маселебиз бар, закат маселеси деп, анан ошол кишилер менен чогуу отуруп, ошол закат туурасында сүйлөшүп олтурдук бир канча убакыт. Анан ошондо бир адам бар эле. Баргандан баштап кайтканга чейин чалкалап жатат, же сүйлөбөйт, же башка кылбайт. Анан маселебиздин баарын чечип бүтүргөндөн кийин бул адам айтып калды: сизди ала кетсек болобу? Бир-эки суроом бар, чечип алышым керек деп анан сурап калдым. Макул деп анан жолдо экөөбүз чогуу келип жатсак, мындай деп сурап калды: таксир, Аллах Таала бир учурда мага байлыкты ушунчалык берди дейт. Ушунчалык байыдым дейт. Катар үйлөр, Кыргызстанда эң кымбат машинелерди минген адамдардын бирөөсү мен элем. Достор менен күнүгө чогулуш, отуруш дейт. Катын айтат эле: таксир, бир күн ушул досторуң жакалай турган күн келип калбасын десе, катынды адам ордунда көрбөстөн катынга айтат элек: ушул дагы маселе, ушул дагы сөзбү? Оозуңду жап деп катынымды ушинтип сөгүп коет элем дейт.
Oşentip жүрүп анан bir gün azırkıga çeyin maşallah uşunday karız deyt. Karızdan başım çıkbayt deyt. Oşol çoğu жүргөн, dost dep жүргөн dostlarım bir gün kelip jakaladı katınım aytkanday. Karızыңды kaçan төлөйсүң деп. Oşentip dostlarım meni jakaladı deyt. Jakalagan күндөр boldu. Azırkı күнгө чейин ушунчалыk korkom deyt. Maşinelerimdi sattım. Üylörümdü Katarıdan sattım deyt. Birok hiç ele uşol karızdan çıga albayım. Жыл сайын жакшы эле соода кылам, жакшы эле пайдага чыккандай болом. Бирок жылдын акырында эсеп китепке келгенде өтө көп карыз болуп кетем дейт. Үйлөрүмдү алдыра берип коркуп калдым дейт. Азыр өзүм жашаган бир кичинакай үйүм бар. Коркуп калдым дейт. Ошол үйүмдү качан адамдар алып коет деп. Сиз көргөн ушул машина бар дейт, кичинакай машинам. Ушу машинемден дагы корком, ким bir gün menden uşunu alıp koyot dep korkam deyt. Siz azır körgön sodager baldar bardığı sodаны baştap jatkan uçurdan maga kelip menin astımda soda kılıp sodаны үйрөнгөн baldar. Kördüңüz oşol jerde başında barganda çalkalap jattım. Turganga çeyin oşol baldardın astında bir dagı söz söyley alganym jok. Antkeni barıdan karızmın deyt. Barıdan karızmın taksır. Karızdan başım çıkpay jada. Emne sebepten mınday bolat deyt. 4 jıl boldu zeketimdi üzböstön tıyыныga çeyin eseptip malımdan zeketini berem. Birok bul menden karızlar, bankrot degen nerse menden hiç kanday ketpey koydu. Emne kılsam bolat deyt. Men da oylandım. Zeket berilgen malda hiç kanday bankrot je başka nerse olboş kerek ele. Emne ekende men dagı köp oylandım. Anan Allah Taala uşul hadisти жүрөгүмө saldı okşayt. Ayttım, işti başlap atkanda kantip başladыңыз ele dep sorasam 200 000 kreditke akça algan elek deyt. 200 000 kreditke akça alıp mana uşunu menen soda başlaganbız deyt. Men ayttım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisinde mana uşuntu aytkan. Kimde kim sütkorluk menen, kredit menen soda başlayıp jemni kılbasın. Bir gün kança götörülse oşonça götörülsün, kança bayısa oşonça bayısın. Bir gün bankrotqa uçurap jığıla turgan künün güte versin. De Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Sizdiki mına uşul kreditten boluşu mümkün taksir. Tawba kılın, Allah'dan keçirim soran, bul joldan kaytın desem işembe dokşayt meni taştadı. Oşol boydan je tawba kılabız dagı, je başka kılabız degen dagı jok. Birok karаңыздар urmatlı musulmanlar, kança sütkorluk menen işte bayıvaңыз, kança götörülböңüz, bir gün jığıla turgan kündü unutpaңыз. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul manida hadiste aytkan. Desem menin sözüme işenmedi okşayt. Oşol boydan meni taştadı. Meni taştagandan keyin ketdi, oşodan keyin körbödük. Urmatlı tuğandar, bul okuyalar, bul hadisти aytudan maksat emne? Allah Taala buyurgan adal jol menen jaşaң. Allah buyurganday adal jol menen soda kılın. Adal jol menen baldarыңызды üylöň, kırın kızыңızды turmuşka beriň. Birok sütkorlukka hiç kaçan aralaşpay ele koyuň urmatly tuğan. Haramdı kıyamat günü Allah Taala ot menen gana tazalay degen. Ot degen söz Allah Taala'nın tozogu. Allah Taala bul nerseden barыбызды saqtagan bolsun. Allah Taala oşol sütkorluktan, aram tamaktan Allah Taala barыбызды saqtagan bolsun urmatly tuğandar. Kanday bolbosun bul nerse başımızga kelet. Bul dünyada olbosa dagı kıyamat günü anın cazası, en çoğun cazası emne dese Allah'ın karşısında soğuşam dep turu.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din karşısında soğuşam dep turu en jaman jazamına uşul eken urmatly tuganda. Oşonduktan barыбыз tawba kılayla, Allah'dan keçirim surayla. Egerde sütkorluk menen iştegen bolsoňuz, çin jürekten ökünüp, kayra inşallah bu sütkorlukka kadam koyboymun dep, barыбыз niyet kılıp jaşoobuzdu adal jol menen kowoz kılıp jaşaňyz inşallah kelечekte sizdin baldarыңızdan, kızlarыңızdan Allah talam en jakşı dinibizge, mamleketibizge, eli jurtubuzga hizmet kıla turgan adal jigit kızlardı Allah talam urpağınızdan çıgarat inşallah. Allah talam razı olsun sizlerden.